magi birthday ki occasion asida pagi mega event ama oina Bharatiya Janata Party na masigi program paring ama miyam da social activities da aduga miyam gi welfare da tabak paring ama chathabagi program achi campaign achi hawi chahi kun sudri aidana akhoi na masi akhoi gi service day haidana leirammi adubu ngasi di chahi kun surak labani na masigi maming asibu akhoi na ngasai gi seva aur samarpan abhiyan service and dedication campaign haina sumaina akhoi na thamjari hairiba sida tongan ba miyam gi oiba yamna miyam gi welfare da thabak program paring ama chathagadabani tawgadabani haiba pochi koi gi bharat ki honorable Bharatiya Janata gi president JP Nadda ji na su tongan masi gi instruction nama party gi karyakarta singda magi state singda magi district da leijaba level punamagta masi miyam gi seba gi campaign ama makal makhagi activities tawbiyu haibagi masi gi warol si wahanthok si thambiri Shri Narendra Modi gi birthday gi occasion asida mi tawi go yamna akhoi gi khoi khudam oina hairabda akhoi gi Tamil Nadu gi Madras gi leihidraba akhoi gi Jayalalitha gi birthday ka si tawgibda khoi tabada sanagi pukham daga chaka chadana sanagi chakri daga phamdana mai ek kiu daga lengdana kodol po chi ja dugumba mayam si ma pungtong tongana magiti ai gidi kari gumbada ke kakpa natraga sut pi ba tai po amat tawigano ai di wana hawlakpa ai di adagi ai di am laira na hawlakpa dugumba mishat amani na ngasi laira praja sing adugi makhong du yongna ai madu changsimba mathau dai aduna miyam punamangna praja punamangna miyam gi ai phabata chathabiyu haibagi pochi ma thammi service day degi ngasi di service and dedication campaign haina ondharaga masina 17 September degi na 7th October asi phawbasi namit kunni asi tongan ba comprising various welfare activities dai khoi masi di pochi chathari Jomeng asi Manipur dasu masih mari lainana koi na koi gi na Bharat Mela kai na koi hansi magi mapu pumon ga mari lainana koi masih honorable koi gi chief minister ne di honorable koi gi Ipe Masardaji ko achina koi gi kana tawraga function adu yamna Jinglem na haiba tare masida koi store kuntra ka si hangduga koi dance academy daga so koi su part of my occasion asiga mari lainana koi si pangthoi do da tongan ba aduna magi ga sai ki even farmer singi adigi koi soldier singi adigi women corona warrior singi masigi oiba podcast yamna mana masigi corner si yenge hairaga koi kai khumna ba utpa kana ba piba respect tauba sigi polong ka si yam kachin yong na masigi pochi mai koi gi Narendra Modi ji gi magi thim ji sumai na chathare aduna nga sai gi Manipur desu aikoi na district khuding da nga si su loidri akoi da aduga tarik thause koi chathaga dori bani aduga kana bang hakta blood donation gi pot vaccination gi program aduga tongan ba mana instruction na la bani na som degi aikoi masi chana thangna ba laita ba laira ba singda orphanage kwa khoi orphani mafam jaga da changdana ahal laban singi home da changdana moi da kari wat pano kari piba ya bano kari mateng tawba ya bano haiba chingbagi program som da ka chatharaga chawba thim mamang asi aikoi gi state khuding da ngasi so khoi masi gi palon asi ga mari leina na aikoi ngasi phawsi chathagi gani tarik tarit phawsi aduna ngasi aikoi Manipur desu kanaba yam na pire haina koina logani kanaba yam piri si kari dano haira gadi masi thingam dana laigare
so many schemes leire poida magi scheme ji ekhoina nubi amoina aina haije bataragadi beti bachao beti parao haiba pot lama magi kano sida chauba slogan ama magi kano ma scheme ama lai nubi bachani bu hairagadi madu buluna tawbiru madu bahi masing hayen biu ma bu hatopa aduga neget pa asi tawbigan haibagi pot lei adegi lukrabi singi scheme lairi adegi gas ki scheme lairi adegi housing scheme lairi scheme tongan ba naharol singi youth ki mayam ma lai ko jichu koina sintha bangam daba scheme program mayam ma akoi lairi tauri ado sumain tawtana coordinate tauri hairaga center da paliba सरकार असिगा स्टेट सिंह पालिबा सरकार असिगा अनि सिगी मरी से सुमक फाना भारतीय जनता पार्टी न मणिपुर सुंगसी खरा मखैदी मियांगी ओइबा अनदा स्वार्थ दा कोई थपकसी चथजरी हाइबेसी आई थमजगे ओके याम नुगाइजे कोई चेमा याम फजना थबिरे हुजिक हुजिक नरेंद्र मोदी वपु निके मरी लेना नमित कुनली चथरी बाय कोई कैंपेन सिक मरी लेना बो वाफम सिक मसिकी ओइबा की नोट हाइजे बताई थीम से करीनो हाइबरे चिंगसे याम मुता न थबिरे मथन से कोई काका समझाइ दलाक से का समझाइ कमाइनी यंबी कोई श्री नरेंद्र मोदी ने लेट टॉप यूनियन गवर्नमेंट तकी पाइखति गवर्नमेंट की स्कीम मया मरोइन वेलफेयर की स्कीम से स्कीम मया दगी मनि स्कीम खरा मदि कोई बीजेपी की वांग बि बि ची मा प्रमोद नि सु खरा बिरमे करी होगी काका के साउंड ऑन अमता तोबियो मेरा समझे क्या अभी रबरा काका तासरे मखदबे यार आई नुआई मैम नखोगी ताबी रबसिंग मैम कुक मोंजरी दो खोगे पेनियन दलखिन बिरिबा उशोय kai उसरी याम नुआई बन बिने ना हाबि ताय गसिगी टॉपिक सोशल नुआई अगर आई वेलकम तोजै मेरा बार से अखोगे अचोबा दुगुंबा खोगे काका काका 1 सेकंड काका नम दलाक सेके काका की कैमरा दो खितंग मयाई चाना हाइतार होय मेरा भी रबा यारे मखा को होय आई हाइजगे याम नुआई ngasiगी टॉपिक सिंबा आई वेलकम तोजै अदो जे आई मेरा ने हाइजा आई थमजबदी भारत से कोई याम चाव दुगुंबा कोई कंट्री अमनी मी कोई करोड़ चाम कुथरा रोम दम लैबा कोई लौमी सिंगी लाइरबा याम पुन बंगना कोई आयाम मन खेदा अदुगुंबा लैबा दुम लेबाक अमनी अदु मसुबा भारत अमगी लुसिंबा कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमा हाबा लुसिंबा हाइबसिदी फिरम खुदिमक्ता आइटेल कोई फिदम फम ओइगदबनी माना तोरप थबक नांथरप वांगां मागे साजल लिचत मोरल बिहेवियर अदि माते डेडिकेशन माने बागी नेशन की दम कथोक पादगी फ्यूचर जनरेशन की दम खनना थबक तोबो सिबो खोगी हमना परस्पेक्टिव ओइ उबसु खोगी लुचिंग बकोई हाय माना अमुक अकोगी मेन फॉर डाई मिजे पोग सिगदबनी सिबु लोरबो तुंगदुरा बागी बेहुरबो बागी पृथ्वी की मिया पुदमंगना दुम बागी तोरम थबक तोना मागे खोगी कोन होनबो होनगदनी हाइबो थमजगे चुम अकोगी नरेंद्र मोदी की खोगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की 71 सही धर्मचोई सुबा मागी बपुक बोंगे लेना माना सर्विस एंड डेडिकेशन कैंपेन लेना यम बजे ममिंजु डेडिकेशन की सर्विस एंड डेडिकेशन कैंपेन लेना यम बजे राजबगा तोवान बकोगी स्कीम कैमरम जी हौदु ओगांदा भारत की कोई कितु खुदिंग मददगी काना पिनबगे साइकिल पाहाय हाइबसिम कसी यम फजबो यम थातिना फजगा जाने अदुना मसिदा कोना आइन हाइजिनिंग अखोगी ताकिन बाखोगी इसके बिसिन से मसी अखोगी बेनिफिट बाई कानबा से बागे अखोगी बेनिफिशियरी ओरे बारगे अखोगी बिलो अखोगी पॉवर्टी लाइन की बखादा लेरबा सिंग असीदा अखोगी टारगेट तवगा मोना फजरा फंगन मंगमीब्रा हाइबसी अखोई बसी याम फजरा अखोगी स्किलिंग अखोगी मतौ अमा संगी अदरा आइना तवजबा आइना हाइजबा तमदि हुजिकता अखोगी कदोदा अखोगी मणिपुर अखोगी इंडिया अखोगी राजनीति तौबा हाइबदे अखोगी इलेक्टोरल अखोगी पॉलिटिक्स दा अखोगी सिदा लाखपा पॉलिसी दा लाखपा पंजारपा मैम पुरमकिदा अपोई शेंबदगी हेना अपोई शेंग जबचिन हेना बसिंग यमपा अखोगी बिशप प्रजासे अखोगी कमोडिटी ओना लालोन पोट ओना ओरगा अखोगी लालोन लगा सागी फियम दा लाखपगी थाप सिक उ फगु
aduna machida akogi yam tawoi singna akogi rangti tongjiriba akogi mayam da su akogi yam ning bakane ngai oye aduna Narendra Modi na akogi magi kanagi mana apa akogi nuksira babagi bakut paira kana meyam ga dabut oina isai putegi haidar singdo atoba kut paira ga abu amot sing oina bo halapa gi mo jibi akogi tawida ba asing ma akogi pakete ba akogi skim mayam pura mo se akogi direct akogi mayam pagan mangamba haiba sibukti akogi ohinni aduga ngasi phawgi akogi Manipur do haitare akogi Manipur do dimati bagi akogi Manipur ji akogi julai rabra masing hana laiba state ni aduga ina mo khudi mo da akogi kotha da akogi ini sector khudi kotha da lairabni kuji nong taba matamda hungang ki lambi si kajori adagi shahar ki lambi si kajori kuji kumbut waktani national highway adi kajori hayeng tangtrat ta kudreti ki hawda akogi kadona akogi national highway si liba akogi diversion akogi chakabal akogi sarin bayro haire kayo hay national highway adi simbi di na sumana laibagi akogi atukumba akogi am sothara ba step abaji sida akogi na masak ngai bolu singba kathok pada mangtha thabuk to bosinga che masi yamna pathok tai ama ai thamjige ko aduna we ga sai akogi kano ja akogi kai ko bejere ba akogi si pandi khira ko isko pasale su kutabona haibada akogi Manipur se akogi agaroni lupi ima oi lupi singa tira akogi Manipur ge akogi backbone ko jangle sarudi andi fi da akogi women empowerment lupi da hena sakti piba रे खोगी बेटी पजाओ बेटी पढ़ाओ है क्या मुशी भर की से उन्हें मोदी ना भर की प्राइम मिनिस्टर लगा लिपि देगा इमा और लिपि दे मियंग थमगा दा वुमेन एम्पावरमेंट बेटी पजाओ बेटी पढ़ाओ का हाई मतलब जिदा खोगी मशी याम ना खोगी याम पुंग सिबा अमने बा अदा आइरा के थमजनी दी वही गसाई लिपि ओइरेबा खोगी खोगी लुखाबी ओइरे बुइदो हिंदा मुद्रा लोल लैरिबा ओल्ड एज होम दा अदगी खोगी ऑर्फन होम दा मयामसी खुदाइबा लेरगा जे मागे सुदा लाइरबा इना खुनबा अदगी मा पा लेतबा अदगी मसा मसुसिना ताथिरे तौबिरबा इंथोकबिरबा हलबन के आबदु लैयेबा अदुबा मयाम पुन बखिदा कोगी नरेंद्र मोदी उंगलबा प्राइम मिनिस्टर गी पैकेल स्कीम मिसिना डायरेक्ट डोर टू डोर अदगी संगा कांदा नंग अवाबा का लेरी नंग और पर कइनो पिरे पोर्से भर के प्राइम मिनिस्टर पिरे बिनी नंगी दमक याइ पिन दमक हाइबना यहुनबा ngamba हाइबसी थिसु आई याब थगनिगाइ नै अदो थगनिगाइ आइना हाइजा जोइदे कोगी implement tawgodoriba akogi state government Manipur hairasi state government akogi honorable akogi Manipur haira akogi kano chief minister akogi biren ai borubne sabana akogi generation gi akogi jeleski platform de horokpa chawin padu amani ko aduna masagi aduna Manipur la irba rajti wala kuti mona Manipur gi topography ari bari gi hingba industry gi lamda ari laireba human rights gi sakutpa ada kan ba koi family condition living standard mayam pur kari ro kan ba thak leiri ada kan mena koi haider iba mayam sing se koi hangal bar phangan raba hai basi koi gi yam phajana mase koi gi koi nei na ba di change ba budong mena haire ngasi makta da haire ga ngasi da haire ga da MOPC gi office ta akoi karona koi gi Manipur gi on Manipur akoi gi student union em suna akoi gi karona koi gi kai ko jari ba koi gi pathok to ba koi gi kano कर्मचारी मैं आपको तो मपान की थोपिरो होगा अखोगी गेट अखोगी छोलो जली थोंग करिगिनो प्रीमेट्रिक में पोस्ट मेट्रिक की अखोगी लाइनबा रो ओबीसी महिरो की अंगदबा की संफम दो अदु मतम जले टीवी दे कोविड-19 की वार वाला से की मोगिदा सु पीबीडी हाइदरा दु वन ऑफ द अखोगी चंगा काना अखोगी ओबीसी की ओरेबा थोंग दो रोज लगे लई छबाइना aduna asmana akogi ani se akogi twist and neutral tawna bai ja apa thapa pakelo batamda phattaba akogi thungre ko sak thung mathre ga mena pidre haida ani se lag batamda akogi apa thabak tuga asona ko pin da bagi ani se gi narayama akogi laebo baduna akogi pakele ba thabak se akogi da akogi basi akogi puntri tu hun bagi fium laebo aduna di ani haibadi ekta pakele ba se da akogi Narendra Modi prime minister thoni ba magi wagi sida akogi PA barigi akogi Ayushman Bharat kai hai bumagi laira bakara lai jadra akogi mayam da magi health card pidra lupa lak mangagi pasha laeng pidra kan da laeng bangam mi ba ari adugi mong da samara na ko sida so chief minister hakchen tengbang hai ra da lupa lak adigi ko ji laeng bi pidra kan da laeng haliba ari chief minister birian hai ba
si laing mangam da badagi kaptana iram badagi mana election campaign chalu batamda karigino imungda gi ai lai na thokro habda thokto karigino na akoi malai ni na da lai sele gina mamit ta bi taraga kaphiba punbo do ai nungai te adugi dabaktani orel ban akoi prime minister gi magi afaba bong gi tamaga akoi na aina sen IST akoi gi simin sa haksing teng bang ka daga tawriba hayibo phayasi yam phai yam phaba je akoi gi basira phaba je akoi gi aina da sing na akoi gi afaba je akoi gi lai ba ari ati me punbo ki akoi gi bajana basi akoi phagan ba ki gi mechanism amadi tawbiba akoi gi rajit toriba ko implementing agency ma'am leiba puno baksina cho ko gi nasagi ko gi hekta ko gi pan chunga da ako ide bol ka da ari adu toro ko fulu ga da to ko gi film se to ya bra dai masi ai to bignu sini ai hajuri dia aduna usir rajit to bignu puno bakse opposition amaso ruling legi ruling की पार्टी ने हुजुक ती मा अथो बुदिगर पुरबनी मयाम की सेवा तौरिबनी कथुक पजे करना कथुक ने हाय तरगदी ruling the party लेबा में हाय कथुक पी इगो फिर कथुक बा और ग्राल की चीज हर करा की दिन सु लगा आई अपॉर्चुनिटी खुंग सब लोग दिया ती हाइबा गुम्बा ये तो मसिंग याबल लगतबा मसिदा आई मसिदा तौ जगे दुगा ओदरबन प्राइम मिनिस्टर जिंबियो वाना के वाना हरबा चा लोंदना दगी रेलवे सिदा को वाई सितना अदबिगी हरपा मुन येंगेबा कबाइदा हौरे मासे पपा पु पा सुदा हरपा अप इमुंग दिग हरपरा मारे पा गुसिरपरा मेरा गांव मेरा देश माय विलेज माय कंट्री हाइबगिदा तोरपरा लाइर बगे मुरु ओइरबरा गरीबी हता होइबा चिक अकोगी लेरपरा हाबि मुन येंगेबा अकोगी चिबसिंग जना नि लल्लो लग चारगा नि लल्लो चारगा दा इलेक्शन अको कहौरगदी इलेक्शन कारगा आइदा अचुबा अकोगी अचुबा बिजनेस फंगबनी हरगा मियाम की लेंगबा द तुंगा दा मियाम ई चुपुलुम द लापगी फिल्म द लेरबरा हाबि मियाम द अकोगी पिनदेबा अदना कि 17 September dagi na अकोगी कनो द की अक्टोबर द सिबाव 20 days कुसी रेना निमित कुनि सुमने सिदा कि बार पुमना सिमद थुंगा करिगी तबकदा आइडियल ओरेबा अकोगी प्राइम मिनिस्टर अमगी माइ बको गुमेट आइबो ताइबुंग दगी मागी पुंग दे तारकपा मारे म तारपुन मितो बुंग मितु लौर कांजुदा माकै दंगदा आई डेडिकेट तोगे माना से सर्विस एदा डेडिकेट कैंपेन तोगे थोड़ी नंदे मोदी फसे अदना थोक था जगी माइ थोंग द महिं गानबा अबुबु रहु उम्ब तोगिदबा ayama da hujik tori hinje akoi vote matamina akoi gismana Narendra Modi ki prime minister ki piriba iske mayam ki pi matamda election campaign ona sathe bidaba election ai ki madam to bidaba alai da bage ko ki khayata khobam nung da kaida ko ta na ba khona biba aduna aina yamna ai kalak sabadi kai beti basao beti parao women empowerment tothana ba akoi dipishing ma ado hujik north east ki mi mayam pura ma akoi ki bharat ki capital or Delhi da दिल्ली से करे है रेप के पिटिल है खंगई माने अखो की सिरा को जात कुजु केदब की मियंग ये गना अखो अवांग नो पोगन द पिसिंग बो आदा विक्टिम रेप विक्टिम तो बिना मोनेटाइजेशन तो बिना अखो लेगिबो कोगाई मौजु बो लेगिए बगो अदर असुमाना अखो की डिस्क्रिमिनेशन की चांग जी वखलकपा केन अखो की हिदा लेखोलपा सुम बजे को कोन बा फाई अदर आइना होजे अखो की मणिपुर की ओने सो को की मणिपुर बीजेपी प्रदेश की ओरिबा को की केनो याम यम जिना ओरिबा पोस्ट नि President adana akogi Srimati akogi Sara Devi ibima isan Sara Devi yam raje ne yam noi man toro thabuk noi aduna ai kuidri tha amani jangari pairei ba aduna kuina tawraga koi meyam ni saba koi tawda ge ai ba dage magi matung ingidra karikata meyam ri meyam thumi meyam kun buksu ei adu yaroi party se ya patama party akoi party se ideal oi party di party se ki se ari mata magi manifesto nei ba gi akida tahin me yaroi tek tayo matamda ay na pwede participant to guni hi yes kaga thank you so much yam phazana thambi okay mathang se koi kaga govinda laksa ge amro ina kaga samjai na thambi bise hi riba ekoi Shri Narendra Modi gi mage ideal oiba punsi machat mayam aduga central government and state government ani ki mekere ki paikali ba is government ki scheme mayam ma ki welfareism da wakalon thamba mayam paikali abi wakal ju panbiri कांगो दि लाक्सनि बजे हजिक एखोय गासम जायना पनबिबा हाइ रिस्क की मैम सी दि मनुंग दगी हाइतारे
Manipuri miyam amasung India ki people sing da ahum bu purakhiba maro be scheme sing kari kari ne haidar khan bi adu scheme sing sigi magi maro be marriage sing amasung magi ek fundamental oiba criticism gumba le ga sadum mention to biram mase scheme ji yam re scheme ji mayam haine yakhona wena khang so te more than 70 scheme government scheme ma paikhalakpa IG scheme jing si kaya la gi no ha da hui miyam gi da makta ni miyam gi fa na bane miyam se da makal scheme ji makal ni le ta la sing da maru ni miyam thama ga paikhat pa ani general people gi ya ka thama paikhat pa ada hoji asi gi khana le na ba topic se maru na seba or sampan service and dedication campaign ha bane service Narendra Modi gi yam pam jabo wa he na ma je bai de gi na miyam gi service to mi ni service to watu bagi makuk ni miyam gi sewa to makuk ni haje ado miyam gi sewa to je kathok pu lo na sewa to si ha mai makuk ni ta thamne maru da slogan je ai sai da laksa ba se hoi scheme mayam ji kana ba yan phangba yaure ai samu su kana phangba dum yawi ai sman bharat ki kana ba phangba ade ade miyam scheme mayam ji yam ka mudra lo ni yam re start up the stand up the Make in India campaign scheme mayam scheme bing thadul the kar mani kana pay episode madu habanam ada aina sai da laksa ni ho je yam ba samjana ju yam phani thami le miyam gi ne haidra paikal ko scheme mayam singa se miyam da taseng na miyam de yori bra he wa kham si yam na kwadi na maru we se India da Narendra Modi na prime minister oidagi mamang da su congress ki matam da su dumai mamai scheme jing ke paikal le roi chumi Narendra Modi na prime minister matung da di hena phawa mong da hena miyam de yon ba ya bu gi scheme jing hena paikal ya ha se so asum man ada kwadi hena luri se haja ki ba scheme jing si kana ba se miyam sab chana khungal libra no targa phangan libra ha bu do ne adigi masi matang se da ina thamjing da se scheme jing ase kwadi hena maru se madugi scheme ma puthokwa hai adu jo arai ba thang ate madu kwadi hena maru implement to bodane implementation implement to ri ba kangbu adigi madu miyam phana phangibra hena monitor to kangbu moi se yam ne hena maru oi phana implement to draba adi phana monitor to draba ada la ra phanga da scheme do ina khumna phangini adi middle class mi ne logini hai middle class adi ina khumba ju scheme ji kana ba phangbe adi hai de lete moi gi tong ma scheme le adu taseng na miyam da yohna ba paikal le scheme jing asina miyam da ba pung phana yohli hai ba si matang sida di we so madu questionable ne adu miyam je adu phangbe le adi adu na masigi matang da ina hajani was scheme scheme ni apa ngak ni phatta to yawde scheme jing se miyam da phadana yohna na ba implementing agency oriba government gi bureaucrat haidar ma sai da koi minister khangde MLA khangde moi scheme je direct act ka da na te pakhat ka da bidi bureaucrat me amna pakhat ka da bidi bureaucrat me amna thamoi sena adigi yam sincerely thabak ta wa ma changi awa na ma sa thiba ya de Prime Minister Narendra Modi na ba awa na thi da na miyam sewa ne thoraga bureaucrat officer sing na ma sai da min le thok ta na tapum tokpa dum ba khoi tawri habigi bom da miyam da scheme jing kana ba phangi bra phangdabra ha ba khangdana utok to bu du madu ai chumde ne khali adana fine by the Pabja was scheme as if the person implement of you, me and the kind of the person of you are welcome. I think Matang says the scheme I'm a pikali. I see pension you, the accident topagi, labi sambagi, yum sabagi, I think the P was asking, I think the P of Gissingi, I think long yes and people. I was saying I'm young friends, I give them Mamin Tongan Tola Pakapali scheme singers. I'm talking about 60 plus 20 schemes. I think packet for the NIA time. The scheme jing as a packet of the I'm not some no item to easy. Scheme jing chickary no have self in the to me, Pensangi at the people asking in the packet by scheme in Mayan, the exchange and a kind of Mayama Malay, but say some comes out with Timas over the all India, the Dioda. Tongan scheme the Marine and Ministers explain to the Miam the Kanana Panama. They give Pauxi, Mediagi, Kutanga, Tongan Bar, the participant who are all power, Miam the Kanana Panama, Mayama Tobli, Yadu, Matam Klagi Mamma, the scheme Jingasimiam,
miyamna bhap tadaba scheme miyamgi kananaba scheme nedi haiba adu miyamna khangdaba scheme mayam ama thorpugum tawreba sigumba scheme jingase miyamna kanaba phangdaba se kari no haiba munna khangdabna kana karamba miyoina masigi scheme jingase kanaba phangba yabage haibasi miyamna khangdaba dina scheme jingase kanaba to miyamna lowu to phema musu legre aduna aina swaisida thamjari se wafamje ani sini maruina miyamgi kananaba miyamgi yai phanabani लाइदबगी ओरसो ना खुमगी ओरबसो मियाम थाबक फजना तौबो ngamnanaba adegi hingbo ngamnanaba adi yaifam khunayam program suga single lay puthore scheme jing se masi miyam na excel masing na khananji kana scheme jing si kana ba phangbi yai kana ba mon phangbi yai habse khanji ma pamjai modu loina na scheme jing se implement tawo matamda implementing agency na thoi seng implement tawi ba miyam da badu adu so mo ge hari ba dum miyam da khalan bagi thok se dum yawrabani loina na ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥ ꯁꯝꯖꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎ ꯁꯝꯖꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ MOBCꯒꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ tawdi haibana te moina tawna khora su jiri la bijet nalandana airplane tawa yahangani haibadu hojikse adum sakar lilam naidana yam noi taw film da lei ribane ba ado masi kari gino haibada scheme jinga se implement tawre ba kangu juna nium chuna phadana mo chu thawak ta tawbida bana ne ba aduna adiga sai MOBC gi scholarship su adum aire matam jana bi thok bada do kari tawna lei ribano kamaina madu sida libano scholarship se akhoi mane bor phangba scholarship sing tai tawre class 10 atraga hoina khoijo angang uringe da like se khram khay adum tamjale e scholarship adum phangai scholarship se khoina tammi matam da sum tam chana adum phangbu yawi like tambul orga chahi orga phangbu su yawi scholarship phangba hai base khoi gi like tambu matiang oidana ba adum bapi ba scholarship tu da heng like tambul orga da ai ai class 10 da phangada ba class 10 tammi da phangada ba da heng 12 orga phangadi budi kana bu bai ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯦꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯐꯪꯗꯦꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯥꯕ ꯐꯔꯒ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯀꯥꯡꯊꯣꯟꯗꯐꯥꯎ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯍꯟꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ 38 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ September 17 hौꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ October 7 ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯑꯣꯔ ꯁꯝꯄꯔꯅ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯀꯥꯔꯌꯀꯔꯇꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯗꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯌꯔꯁꯤꯡ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯁꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯟꯈꯩ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯎꯔꯕꯁꯨ 10ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯁꯦꯕꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯕꯥꯁꯦ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯒ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you so much, Kaka Kogi. Nyambarik chuna thambigre. Leiba scheme mayam asigi masina piriba miyam da piriba kanaba amasung maruina India gi leiba miyam laira miyam da piriba kanaba mayam aduga scheme di pachana semi scheme sigi kanaba su phangda dinate adugo masigi fundamental loiba criticism haibatai miyam gi na thengri ba moro problem da scheme khara madi miyam da bhap ta watpa aduga masi bhap ta hanna bo khotna ba gi thotang ama linga ki mehidi yam chawba role ma changi habasu au khong thami adugi mathakta scheme khara mana miyam da kadai phau kana ba phangni ba ge habasu so wang amani asai
Kakak Samjai na sumasi matang ni am phajana thamgre scheme phaja phaja ba mayam amadi miyam da mapung phana yawribra natraga yawdribra haiba chobo question ama lei masi da natana hauji hauji manipur da aikoi MOBC gi e matang da hauji achobi shum oiri haiba na chingba example sa mani atum quote toki masi aikoi isim promote laksani maje wahang si Hajar scheme ama lairbo kunai da mating pangnaba amasung kunai sida ahung kunai ba program bagi padam da sanction liba masigi welfare scheme amasi tasing nama aikoi India ki people sing amasung Manipur ki people sing na kadai mu yamna kana ba phangi bagi haibagi question sini ise ma habi ichi magi sound do mukta on to bi Ini siapa makan tapi? Sound sih audible aja deh. Sound dong, tunggu untuk view baca begitu. Video nanti apa sound untuk oke. Itu video kayak thang dari dari audio ni sound sih. Microphone je pel. Microphone ये पता ओके अखो इचे मना अखो साउंड से कितन फिक्स तौर ngay तंजा से काका को गेंद लाग सके काका दा लाक्सनिंग बसे मणिपुर की ओइने इशू खरा मति लेरे फिल्म से इंडिया दा श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 दा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ओइर अब मतुंग दा पुरखिबा अहुम बसे just apart from the scheme जो part अमु इबे है but India दा हाना लेरम दबा अहुम मसक अमा पुरखी है बता रहा कि करम एरिया दा अहुम बसिंग से पुरखी है दना एकोई ककानो खनबी कका के ऑब्जर्वेशन दा थबी कका समझाय याम अखोगे नने हंगरीदो यारे यामना बसे यामना पाक चावो वहां ओरे अदो अइना सजिदा खंजब खरा अदगी कैनोसी अखोई तेन गरबा मतमसिदा वहां लाकपसे त खुदिंग बग लोना बक्से अखोई सिफा पुबो खोइजो पॉलिटिशियन अदु मगल नत नेखर वाय अदु आई नरेंद्र मोदी ना लाकपदगी हो आई खनु खैतंग आइना पामजब खैतंग हाइजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अहान बतांगी प्राइम मिनिस्टर एक पदगी हो अखोई इंडिया का अतोप लेबाक से लेरिबा मनी बतांग खमो लाइ वही चुमे कहोनी लेबाक अनी यूलोनब लेबाक अनी हाइबसे करी हाइतारे मयाम द डिप्लोमेटिक की होइबा रिलेशन अब रिलेशन लेना होनरबसु अमना अमगी मथक यंजना वाइजे अदु मसाना ताय सनदना लाइ अदुबो हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान का कोई लेना मरी फगदना होनबा अदगी चाइना का लेना मरी द फगदना होनबा अदगी अदुदा नतना अथाब अथाब तो पलंग लेना लेना मरी जे करो होनबा कन मथाब लोकलई कन मथाब लोकलक लोइना लोइना प्राइम मिनिस्टर मान प्राइम मिनिस्टर वासलोगी बातोन तबदबा मान सुगुमवा निसिनद्रे हाइबले बाक्सिंगा म्यूजिक यावना लीडर सिंग यावना बातोन तोई बदुदा नतना मांग मसा मग तवान तवान ब्लेबाक सिंगसदा कोइ चचनगा हेना फब मरी परगना कन होले मसे यामना चावा अफबा अदु मखलगी अहोंगने मसे याम रिमार्केबल बने ना दम हाइनै अदगी नरेंद्र मोदी असाय दम मायाम जो साइदगी अमा कोई बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थबिगरे तमो संजायन थबिगरे यामना लायना वाना होगलक मामना मरम होइदना माना लायरे सिंगिसिगी मियांगी याफना होले मसाम माना एक्टिव पॉलिटिक्स ता माना गुजरात की इलेक्शन लेटरिंग ममांग सिदगी हाना माना इंडिया जसन मथुना होय कोई मणिपुर दा नत्रबसु इंडिया के खुदी मक्से सन मथुना कोई चेलगा लायरे सिंगी फिगम मियांगी फिगम जे अदुम मासी उरगा खंगगा लाखनिना मान गुजरात की प्राइम मिनिस्टर गुजरात के होना बता नतना मान इंडिया गुजरात की मिनिस्टर गे सॉरी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और मतुंग लायरे मयाम जिगी या फरना बा हाइदन मान अकन मोंग द मान थबुक सिंग से मान लेपलितना लोखलखनी मसिना मरम मोइदना अखोई प्राइम मिनिस्टर ना तोंगान तोंगान मखल की स्कीम मयाम अमा मागी मियंग मखादा मागी मिनिस्ट्री हाइदा मागी मिनिस्टर सिंग अदगी
cabinet sing official sing sida mal ta na hai dan ko tna makhal makha kaya gi scheme mayam je loi na puthorok bani akoi gi Mahatma Gandhi gi akoi gi mapung nimita akoi lu hen ban nimit kai na jati gi adu mandamit aina torom basi bala maha hek lak pudegi di mase khan ba tharom na khana di rutin program na government gi official garna Mahatma Gandhi gi tamda lai kalaga office mamang da sit sem ka to ko to do koi prime minister Narendra Modi hek lak pudegi hauna mana masidi mi am punamana saruk yawa adu makhal gi campaign ama national cleanliness campaign haidana asobo campaign on jatharaga hoji phawa Narendra Modi na prime minister or pudegi hoji phawa se masigi thawa se leptam chathari hana routine program oina leram program ado madu kali othoke da mi am saruk yawa mi am program oina othoke eba masida nate तमाम मखल की स्कीम मैम होजी गातम सिंथा लेबसु यारोय मदु नतना बी की युम सालार सिंग युम सा अखोय साबगी निखलदे अमगी निखलदे अदु स्कीम मैम सिंग से मथंग मथंग एवसी तव मतमदने सिदा नंब्राइबा कादाबा फंगना नबो ले पलिदे ओनबिदे मसे अखोय मियाम योनदि मसे अखोय याम लाइबक फबने तवदबो आइना साइ हाइ रिसो दो आई अमुसो हना हाइजरि जनि स्कीम मैम सिंग से हानगी कांग्रेस की गवर्नमेंट की मतम दगी सो अब स्कीम मैम अमा लाई होजि लंबी सेंबगी नि खंगदे अदगी कोई PMGSY की नि खंगदे अदुन तब ग्रामीण सड़क योजना गायन लेबा हाना कांग्रेस की मतम दगी लेर स्कीम मैम अमा सो दम मखा जथरगा ममिंग होबा होंदबा हायदना पॉलिटिकल यो मरि याना नमनि अदुगा अब स्कीम मैम अमा हाना लेरबा मतमदा गवर्नमेंट की ओइबे स्कीम दी ओरगा मीदी याव यावदबा गवर्नमेंट की मी खरना पांथोबा स्कीम मसा मसा मैम अमा होजिकति अचौबा स्कीम ओइना मियाम तमना सौया स्कीम ओइना मसी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की खुदमनि अदरगी मसे होय लेगा कसम पारगा करी हाइदर खर सोइदर केंद्र यावले अखोनि याम नुंगाइबा नरेंद्र मोदी की अहान ताम द हरप मतमदा गवर्नमेंट की सर्विस तव तमाम ऑफिस का थबक तर मियाम जिदा मागी तमाम मिनिस्टर सिंह सुना अयु मापन खंगे पर मखाई खंगे चलगा सर्विस फजल तौलिबा तौदिबला हाइना चेक तौगुबा सिगुबा खनबा थबक मियाम पाइखले अदु थबक मियाम की मियाम से अइना लोइना थादो लेबदी कोई लोइना वसु निसंग बसु ngamde अदु आई प्राइम मिनिस्टर की हेक नरेंद्र लाबदी माकी स्कीम मियाम हाकी मन की खंगे अबि खंगे मांग तब मैम सिंह असगी मरम दे इजे याम तोइना वा ngang लापने दु लोइना मुनिंग सिंह बुदिंग ngamde अदु ai ngamdrabsu tentakna ina haijalisini prime minister Narendra Modi se dumna ai laiko ni gaina haibadu di haijaroi adu miyam atkoi the mioi ni ma na miyam ya kuna bathok tawli ko miyam ta magi bahut chalaga miyam thok tawdul mioi sing aduna usil sem sem do wa kun tawangan garga prime minister Shri Narendra Modi ki oinadi thaboi sengna miyam ge thabak taw mioi ni aduna mana thaboi sengna thabak tawliba asugi matung ilaga magi कोई इम्प्लीमेंट तौगदोरिबा मॉनिटर तौगदोरिबा कांगुदना फजनी इंसलगा नरेंद्र मोदी की बखमी मखा से स्कीम जिंग से माई पाखंजी मियादुनी काना मियाम योनसी है बखंजे मुका के मगा थैंक यू सो मच है तारे ये मरी चुन थंबीग्रे करम करम रिमार्केबल ओइबा सिग्निफिकेंट ओइबा चेंजेस श्री नरेंद्र मोदी ने प्रोकी बगे हाइक बगे मतंग ने मदन जे कोई इसे मा प्रमोट नि से लासे के इसे मगे साउंड सु यारबा माले ngasai hanki bo hanki ने स्टेट बिबिरो कहीं स्कीम से अंधोंना यांग्रे अंधोंना सु फजग्रे अदु फजरीबा सिंगसी पांथोकपा इम्प्लीमेंट तौबा नंग्रिङैदा मनम मनम सु लाक्सल्ली स्कीम से लॉन्च पांताउदा तौरे अदु ngasai चुम्मे कोइना पीरिबा यामना स्पेसिफिक स्कीम सिंगजी मनुंगदा यामना तंगाई फदना कोइगी स्टेट तब ओइरो मियाम दाइब तारे इन शॉर्ट कोइना मपुम ओइना हाइरगदि कोइना मियाम दा कदाइ फावबा यौहल्लबगे हाइबा पोछि खुति हन मरु ओयबा सिगी पोछि ने हन मरु ओय स्कीम लॉन्च तौग्रे हाइरगा मिवोंददि यौदबा स्टेट तदि थुगतबा प्रजाददि लाक्तबा अदुगी पोतने बगसाइगी ए कानादबा ओइरब्रा काइना खलकदुइसे अदुना मसी हाउ टू इम्प्लीमेंट सिमा साइड खर सोनबसु अदु मक मयाउरि अखोगी दसु देन अखोइना ऑफिशियल सिंगना मागी अखोगी मागी प्रोसेसिंग हाइबा तारे मसीदसु अखोइना थिदोकपा हंदोकपा मसी वातना तसेंगना अखोइना एग्जांपल अमदा हाइबा तारगदि यामना ममांगी मतमगी सरकारगी मतमदसु अखोगी
scheme kaya lairibani adubo masi thidoba lauruba center da khoina naksannaraga madugi hakthenana madugi purakna bohona bagi haitabadagi manga phangdadana leiba sisu mayam amani ongai amani ogisu still aikoigi Bharatiya Janata Party gi Honorable Prime Minister gi makhada launch tawriba mayam si yang kare hairi ba ko masi gi yam basida even Jan Dhan Yojana scheme ga lai si ko gi zero balance ki pot lama lai ba ka si mi mayam da loina khang ba khara yawi adigi mudra loan ka si ema kamai to no khoi di phangdri ne kam do daga phangre ne kana da hairaga dia doino ne na haidana khaurang ba praja gi nupi angang singi kholau di still lairiaba aduna takpadi hairiba scheme singa se machi fully utilize tawde fully implement tawde haiba po ne lairi se aduna how to implement machi yamaru oyaba koigi any agency oigera official oigera aduga sarkar mapum oina sarkar oigera machi gi pochi praja da yobra natraga praja na machi kadai phauba please the attitude leirabagi haiba pochi koi machi thidok pachangi madugi yohon basu changi otherwise ai koina ngasi scheme ama launch tawasi week amagi matung da or tha matung da another scheme gyam sumu follow up tawrakane ba adoragadi hanagi mamangi potu koina ai koida haiba scheme do di concentrate tawba jaga ma khaki dinate for all over the across the country ki port oina di lakchaba po ni aduna di aigi Manipur su loba yadori mi Nagaland loba yadori mi all neighboring state puna ma se koi loba yana dori ni adu hai bas scheme jinga che tawboda bu masai gi nupi gi haira che koina women empowerment ki pochi yam lei adu kadai bhau ba empower tawbira again hanta ragadi asongi center da leiriba Honorable Prime Minister gi nupi gi damakta na hairakpa empower tarupagi pochi chumme sulai leite habanate adu madu fully labra haina hang bataragadi aikoi still aikoi si we are not satisfied aikoi dum pendri haba haiba scheme no leire si khange aikoi puna madu we are very happy tagoda madu fully implement tarukda banina karida karaida electoral da oidori bra natraga municipal council gi election ni bada no pidu oidori da popam bada oidori bra pisalon sada oidori bra karamba ba women empowerment have a polama koina pitta ba kadai poche adana sigumba poche masi no pi singi lai ba chu naron gi lai ba pochu ahal man gi marai ba thiba gi lai ba chu lai ra ba gi lai ba pochin chu masi loina khobo pache ai koina masi dangdi miam da sin thungna na ba gi dama sarkar sina coordinate tawraga okay sarkar sina coordinate tawraga masi ekhoi gi angthok piba miang wi yai phanaba tawiba masi madi mathau tai adana scheme koina yes ai che mara thambiri bo phom sing ki marakta lakchening base maroina housing sing sai kaka samjai su pandi ki ba scholarship ki maroina mahiro sing ki masi government ki lenga ki Sri Narendra Modi le to government sing ki makha da pakhat ba scheme sing manung da amadi leiba chahi guding ki minority sing ki aduga OBC Manipur di OBC haragadi noina mak chanmadi na masida ki mite aduga pangal sing ki masida mahiro sing masida yam no pano PG post graduate ki chhatra sing then post matric ki aduga pre matric ki chhatra mayam sina gi hojik yam kana follow up I understand I do understand tawjari adugi potuneba ngasai gi implementing agency or official nataka any type of governance madugi pochina maduna kadai phawba tawbi gadagi haiba pochida chorlaga lairi haiba aina hajari do chonba bolama laibaduna migi di period kano do scheme do akoina lawba haidradi to edana chaptu chapudigi thidana chaba phawba haidragadi aidu chaba du phangmui dori ni dana sumaina leiraba polama aikoina akoigi pota aikoigi lam sagaidana aikoigi khutta nupigi khutta naharogi khutta madubi yoholapa ngamdraba chhatra sigi khutta chotharaba sagi MOBC gi ka du sida loi challe hairiba ado madugi agency si madu sarkar daga ta haibi su yaroi hairiba departmental oiba leiriba committee leramba yai magi natraga madugi commission gi upor oina leramba yai madubu implement tariba authority soy lerangani official khara soy lerangani masina process to ba haitrabaro
or natraga implement tawba haitrabro adu karigi tawba haitrino karigi processing delay tawribano over delayed and over delay tawriba maram karigi no miyam da yohollona thungallona haiba poche sine ba kanna launch tawriba dudi amarom da arrive neba implement tawraga miyam da thungallapa yohollapa pochine hen lui hairiba aduna on the whole aina sai haijiribdi prime minister gi nga sigi wakhallon che magi chenthara riba magi miyam da piri ba message magi theme magi scheme magi wakhallon che aikhoi gi sarkar bu chalai biri ba official sing agency sing asina madu ningthi na khubam tingthok na oklaga madu miyam gi mafam da sin mathung na yohan biba haiba poche scheme buda makse madu tawraba kadda da khoi si pen gane ba na traga theu jisu scheme ne na pulau da law thoga ko yodi yo da ai nga sai haijab do mudra lo ni bi khaina kramai tawra phangai je still hangi au kum bi ba koi ngamdri e pojisu krai da tawra phangai che ma kai hanga ba yam yauna ri ba adu gi lon ben je chalu haido ri bra answer se na traga koi sarkar da ham chu haido ri bra na traga ni tai pa chu thik ta party da la ga hangi ro haidoi ba ada haibam khang da pot khara lei ba se ma si gi pot che khoina ningthi na awareness to widana miyam khagan dana hari mo pochi sumaina lai aduga scheme sigi matungina sigi entrepreneur sing sina sibau gi thak ta phangba yai level asida leiba pisan lon cha tawna sibau tawba yai madugina bank asida kusam nagani madudana aadhar changni atu changni ka haiba mayam awareness mayam people sigi diam innocent ba people are so innocent aduga leingak ta yawba natraga official oiba port kharadi khoigi mamit tangsin na ba maron thopsin na da ba khuchi is iba heisen na da ba yauri hai ba leibak sida leiri hai ba khoigi sida ko ma sida dola doli gi wa leite dol amagi hai ba wa leite leiri hai ba khoi steta do si gi poching ji hana eliminate to gada bani those khoigi elements hai ba tare adu mayam inactive oiba aduga sincere oidaba honest oidaba kambududi masidi koina yari makhaidi masi wipe out to na tan tho oga aphaba iche mi gi prime minister na laujera iba pire iba po asidi ekoi miyam na ekoi miyam da tuman miu haiti thamjari okay yam phachana thambigre koi che mana thambiri wafam se yam na marik chum nai tare hojik scheme mayam ma di lauthoi aduga scheme mayam ma su implement tawri adugo haja ba lai ra kunai amasung ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟꯠꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯧꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯜꯂꯤ ꯀꯀꯥ ꯁꯝꯆꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯀꯥ ꯁꯝꯆꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯃꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯤ kaka samsai de lakchani ngi masik matang de kaka kari to huni magi apam balai masik mathakta amu india da lei riba aikoi lai riba da masing yam lamdam hai tare masida adu manipuri ka ga so karam karam mathak si prime minister ki union government ki le de pai kadan bagi apam balai biri miras yam noya akoi gi so person thambiri ba akoi binda ko sini aina hajibudini bar simli koti sam kuthra leibani bar sine am takut gi hai bo islam area je Mumbai de lay ba Islam area mayum na je ku tum mayam lay adagi hek lay ri ba potha yam de lay ri ba adu sai ga haje ri ba ngai okay so person ha bi ri ba apa ba ku scheme mayam purum ma haudori mayam purum ba se implementation agency na kamai to gudagi ha bi du wa du chumne ba du di yam chumne ha bi ai ku to ba haje ge ai yam ten ju haje ge matam bai dra ga di yam no ning de bu Manipur da ku social welfare department ge bai lei na ba yap yauri ni scheme mayam ma hadro maming je social welfare department ga is loi re maming ga dia social welfare department na packet pam scheme mayam ma du yaur ga sida
yauriba adudi ngai private agency oribuduna ai packet report se karambalo pension pibo oregasu adu pibo oregasu mana backboard ta A4 kano A1 B4 bol ina angang de pectorial na laiji ataku baina sigi scheme ji kana be sini subane piga dabni sigi pe agency si tagu dabni sini habje yamna ko gi se coronavirus karino kabaina how to prevent how to control hai baina put hamgani social distancing laigani adu hatawidina subai bu akhoi miyam bu gyan tan ba wakhan tan ngam ju akhoi luching ba akhoi ga de ka lai ri ge ba sini yalam da de gi je yengo ayam information pito ba miyam lai ga miyam da information and the private relations department lai le chang hang le shi da director ga le ja ni shi da information and the private relations department phajidro information private relations department lai le kana di information pil ba kana private relations lai ri ba sumba tumdra na khok lai ma mayam sing ja khona jago uti hawlo bikap to nangi nari bak gi bikap pau kyo wakhan ta halu hai mi jokpa na hok kum change kan gari da RTT na ko gi shedar lai gari sili dina shedar lai ba hau haba chen ba ala tung na ko gi ko do putu nare modi gi di mi phaji gi do gi yam phaji gi yam ideal gi do gi man ya lam ba je ye poi ma tam ne mi gi se gi parliament la pato na mana parliament ji mana makuk no lok phoi na maga na mana changin ni yo achum magi ma phom ni ya ma lui to gi changin ni ko adara moi da puthro ko me apun bag chi ko gi phaja to gu da me apun bag chi ari ba tahan ba gi ko gi Aku kakak gengi se connection se ko touch rapa mane. Okay. Technical inconvenience sama kak lagi kakak ko gengi site sorry kakak se samsai gi tapi gini. Aku gi tonga pangasi gi panelist ahung gi mai gi ngasi aku na ningari ba aku gi gam gi mai gi lenga ki mai gi local ba welfare scheme maya masigi matang khanan nei nazabani hairiba nei nazari base prime minister gi 71st birthday siga mari lena hoji campaign am khak chathari base numit kunni gi oiba 17 september dagi horakanda 7 october fawgi oina chathari ba campaign asiga mari lena ngasigi program se punan lakchabni amsu program se mo oina nei riba area se lengang ikoi daira miyam gi dam amsu miyam gi dam locally welfare scheme maya masi yam da kadai bawa kana bu phangi bage habagi wafam asini wafam asida ngasi ikoi Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki mai ki spokesperson oina le ikoi ge laktiba ikoi ichema RK Pramodini loidana Shanghai Express Manipur edition ge editor loidana senior journalist ka khoge no khomram amasung kalmi baki maira gi editor oi biriba amasung channel journalist ka ka samjai analyst ông ngasi shorok ya biduna jige thormasi mokum khan dikhi bagi dama amuka nai kai khun jaba ro ina thakar phonduk cheri lo ina ngasi mane peta bi ta biki ba mani premium amusung mam tibi ge bes puno puso amuka na thakar chabu nai kai khun du cheri adona in video mani peta ke visual si mam tibi ge ba zero mam tibi Facebook page mam tibi YouTube channel mam tibi application mam tibi website live streaming channel cheri program ni program si ka pam pam da feedback si mam tibi ge Facebook YouTube da khan re pa ya ni mayam thakar cheri amuka na mayam kai khun du cheri